Okay, welcome to the final hour of our show, and you are still with your Manang June together with John Mark Pastor. Dito lang nga po kasamitan ng estasyon Tintayar, Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City and Aksamit. Kahit kita man tariman na po nga aga bubuya pa na kami ti Facebook Live. Iti naindaklan na po ang kampanagyaman. Iti anas yung amang tartarabay kada kami kabayatan. Iti talong oras ng kampanagang iti tangatang kahit na imbangal daw king kama ng Esther Calibuso. Ken thank you so much for inspiring us with your stories nga talaga mga nakatatidog nga istorya nga inaldaw nga abang may kasla teleserye nga talaga so many adventures and inspiring happenings ita istorya tibiyag ni Manang Esther, very realistic and at last, nakita mo lang ni Kabsat Cathy online. So, good afternoon ka Kabsat Cathy. Umuno kin ka ni Manang Lisa nga kanayon from the first hour up to this hour. Agbibuya na tayo na. So, extend our heartfelt thanks to her. So, apo, kaaro ba? Dato hindi maudi akas ko nagtatayin. So, anayati kaya yung style. So, ato tayo request balong Ilocano version of the perfect. Can you do that? Yes. Madasan ta. Okay. Pero kam Daw kamaliman bilang dahito yun mo? Live ko nang tulad. Live. Live ko nang tulad. Pag-dispensaran yun ako. Anyway, pagpaisikat na makanta mo, data, kada di kanya kang kung ano copy, da jay lyrics dita cellphone ko, so kung nga makansyon, da jay anti-sufing. So, dahito yun na po, iti translated version ni, Ilocanized version, so natanga na paluan perfect as requested. Ano ti pa ulo na kanya to, daytang? Awanin kurang. Awanin kurang, so it's perfect. So, dahito yun na po, ladies and gentlemen, John Mark Pastor. Adan ni ayat kanyak biag ko surutenak iti papanak tay balasan napintas ken nalapsat jaksapay patyen nga dakan agur-uray kanyak taubing tapay di naginayata di pa'y amut banag na irupir kun panagayat ko ken ka biag ko agkanak man tapusum ket bagik lang iparipirip mo kadaku wanak metlang biag ko intan agbalsat kasip ngetan takyag kut pag naedam sa kasakat karutan dumdungeg kansyon akayatan arig mo't madanagan ngem nangig mo narasa asko nga Thank you so much, Manang Aida. Si kantay babae nga amok akatitigkeran kaduak ti arapap ken mangbuangay ti pamilya ayat anasarak mangilimed ti pagkapuyak mangitandudu mangaywan tupay anak ko naganos ngin pudnon ayan ayata awan makaupay kadata amuk anatid kertan dua biag ko agkibinta agsinaranay ta adwa adda kadatat masakba yang ta biag ko intan agbalsat kasip ngetan takyag kot pag na
naedang sa kasakat karutan dumdungeg kansyon akayatan takawes mo na si rayak sikat kapintasan kasla alanganak taawanen kurang kaniya alawenla biag ko intan agbalset kasip ngitan takyag ko't pag naedang sa kasakat karutan dumdungeg kansyon akayatan pacheck di marikrik-nak si kantay anghel para kaniya kunat awanen kurang alanganak ta awanen kurang kaniya. Yeah. You did it. Oh my God. Oh. Awanan kurang. You made it. Hanap ko ma. So, You're a great singer. Kala di video okay. Okay, hello Sir John Regas ko nga po. Dali Sir Tisalamagi. Saan po ang location ng studio ninyo? Carjes po yung FB ko. Tagagamo Isabela na Ahmad Sir. Pero andito po ako ngayon sa Antipolo. Napigsa titudo dito'y ko na. Oh, and I've heard talagang permiti so magandang hapon po. Babati nga po sa Barangay Villaluz, San Mateo. Kang Ronan Kadagiti Trinidad family. Pa-request man iti sonatang Tagay. Thanks. It's me, Minerva. Nalabayag tangang kinadyo. Tatagay yan nabalo. Tagay. Tagay. Para man ni Han Jamvin. Papa. Sir, pabati naman kay Mrs. Josa R. Pablo. Mahal na mahal kita. Mang. Tapos dito na haha. Kuna naman. Medyo manglulo ko siguro. Watching from Brisbane, Australia. Pakablaw man ni inang tatang ko nga iso da Romana Boy Fabros. Kan amin nga kabaryok ita San Miguel. Gimban, Webaysi. Pakantaman jay Antisofing. Diyos ti agni na kanyayo. Tita Sweet Radio from Junella Fabros. Okay, ulitin niya po. Hami nga naadaw dati lyrics me. So, sorry for that. And Ma'am Devora Batara of Quirino Isabela. Good San Mateo, afternoon. Quirino Isabela. Yan. Talagang complete address. Namum yung number na sige man. Secret. House number. Okay. Watching from Luwag City, from Ilocos Norte, from Rizal Viejo. Okay, good PM po sa inyo. Pa-request man iti Kailiw Kantola. Ay nalpasan po. Ken Os Jai San Diego nga listening today. Para kentay Os. Kuna ni Janet Tomas. Na imbag nga karuba. Ano naman? Yo. Karuba. Watching from Russia. Kuna na ni Janet Tomas. Aman basam niya. Na imbag nga karuba yo karuba. Watching from Dubai. Request ko man karuba I told you so. From Clinil Kinkin. Kuna man ni Larry Gumangan. Kanahin kami nagdingig dito ay Abu Dhabi Idol. Kuna man ni Lucing Domingo. Wow. Hello po Mang John and Jem. Good day po. God bless po. Nakaabot din sa last part. Thanks po. Yan. Ano dyan natin? Agyaman naktipan nakabasa yun. Amin nakablaw ko tuwing Domingo. Apo yung papaysa ka tayo mababasa mo dito dumaapo. Malablab sa amin. Tikin na adon. Kami abubuya live view kaduak ni darling ko nga ni Lori Mel Millanes. Thanks Manong John. Ken adding JM. God bless you all. JJ of Science Series of Munoz never is siha. Munoz. And lastly, good PM. Mapahikan tayo man today. Rain by Boy Mondragon. Tamadimi. Agsarting tutunan. It's me, Jeff Pasqua. Dagdagman nga sonata. Datlagman nga sonata. Kung naman ni Rizal Viejo dito, magustuwak tayo Ilocanize version T, I Have You. Siyak tay mana garapaan. Kung naman ni Renante Valenton, atay man pagrebangan. Ti agasawa bro. Ano naman? Pagrebangan, ano? Kung naman ni Catherine Gusto, ganda ng boses mo talaga. Ano naman? Hello, Ma'am Renalyn. Tabagimbag, agbibuya na. Dadi siguro R&R Food House na ta. Manong John, kaya ng game kablawak man amin nga agbibuya dito program yo. Thanks Manong from JJ.
Naimbangal daw kanyayo kakabsat watching here in Egypt. Kablawak man amin nga taga Quirino Province, especially to Drapiza family and Kalimlim family. Family. Okay, nga ro, as requested, dahil sa suratan na palwan, tagay, inangato pa lang ti energy mi. Sanod tayo. Nadato yun. Makaulaw. Aloy. Alawan mamarta kako, no ti malam may uminom ako. Uray tanal baskun ti ubrakun, natari patukun jay taltalon. Alawan mamarta kako, naruama kon outside di kulambon. Uray no bagi mon takukuamon, naruama kama maturog balkon. Ngemuray no bangking pagnakon, jakpay amon ti ayan kong alubon. Di yula amon no apay tukul titingat ko tada, nangiwat abakat ko. Kaya lipay parita, kay kayak pay ta, makabigbigak pay. Kay pangikat ko itiliday, takas lamat awanen, ser-serbik jay balay. Kay alipay parita, kay kayak pay ta, makakansyonak pay. Tagay ipapaskot tumagay, tani bakit sermon na di agsarday. Nagtalaka. Idin surat ko tinga sunata talaga. Feeling ko nabarta ka nga talaga. Aming ano talaga mabimbin na pangat wag pababa. So nga kantahan ta tikas tanga waga sumala bin natin tamalang Kanta. Ngemuray no mamarta kakon, nakaturpos medagiti anak kon. May salang iti parikot kon, tay dakkalang iwat ni bakit kon. Dalawa ka na. Daytat ka po mamarta ka, tadim pa nagsarsar dangag putputak. Madila mo amin ke, madila mo isu nga anak lang ti katukat mo. Kay alipay parita, kay kayak pay ta, makabigbigak pay. Kay pangikat ko itiliday, takas lamet awanen, ser-serbik jay balay. Kay alipay parita, kay kayak pay ta, makakansyonak pay. Kay ipapaskot tumagay, tani bakit sermon na di agsarday. Listening from Europe. From Europe. Europe. Kanane, Cyril Nen, Valencia. Europe. Europe. Ana, Europe. ana karaw. Damdamaga nga rin amom. Saan? Ana. Saan wan lang ti sumbat? Maday. Padata. Akala mo may trivia. Akala ko alam mo eh. Orion tati sa uwan ni Ka Emil no niya ti may bagana about Europe. Ka Emil. Ay, amukong. Ana. Motor aja di ba? Mabawan. May isang branti motor ta Europe. Europe Motors. Europe Motors. Euro na jay.
Sa bali di Europe. Wow, nagmayat kanta. Ah. Kaya na Auntie Esther Gambuanilo. Ah. Nagmayat mo tan mga idol from Maguddayaw. Jovendry. Thank you very much po Matinelli Mariano. Jinti awanan ti kurang. Yes. Watching from California, USA. Thank you for singing my favorite song. Thank you mga idol from Maryland. Yes, Takio. Yeah. Wow, good job daw sa akin. Sabi ni Ma'am Ida Clinton. Yes, good afternoon. As I have said to Tay, and belated happy birthday to To you. you and to your husband. Ah, Di ba? Idi 4 husband na. Tapos iso na idi na minsan. Kasi lang. Magkakabisadom, aya. So, Wala. that's how we treat our friends in Facebook. No, kami maliwayan. Ayan. At niya last name ni Kaimel. Kanaw. Last name ni Ka-Emil is Castillo. Doa po mabubuhay yung video. Naka-anchiw kaos. Agor ka ato ini ada ti song ba na. According to Ka-Emil, what is euro? Dito yan. Euro ajay bimagsak nga test ko idi euro test. Nyoro ajay sir, nyoro. Anak nga nag-review. Nang ano ka eh. Ha? Anong gusto mo ha? Huwag kang ano dyan eh. Ha? Euro test de jay nga makas na umarngim walang euro. Euro! Di ba? Euro! Yero! Aring Jem! Tam-tam po manang mulo remil. Madi ka nung nabasa jay kablaaw na. Tatay pa nakatutok di ta live yo. Kinininong na John. Apo dita nga anak ko umay kati ka di istasyon ta si kati aga announceran ta makitam ti kinariga na ti kinaadong nga paspasaem Wow. mi ditoy. No maliwaya mi akad hangkay agtamtampo. Agtampo kami at di ka wala bumisbisita kada kami. Bimisita amin nga taga Hong Kong group awang ka. Ayan na ka di masapul da ka. Di ka Apa? di. Hello nang bang maraming apo. Pa-shout out watching from Caloocan City. Pag-click nga po, kakadwa kang ago po brad dito'y Evertrade. Cyber Trade Company. Pag-click kini Joseph Decena at Oliver Borromeo from Angelito Malto. Di ba yan? Iparantilugan mo. Dahil ta. Ang susuki malto. Naman. Kung naman ni Edfen Van Chrysler. Ba, nagpitas nga nagan dahil ta. Najigla ko ti electric cigarette. Oh. Boss, kablawa man ni Adel Berge. Berge ato yung berge. Wow. Agding-dingag kanyam, ha-ha-ha, wahaha. Kung na naman. Makaayat sa. Wow. Okay na yung Kung naman ni Lola Spay. Ana, dahil tama na. Dali nga nagpakada nga pimanawan. Sa kolala. Anak ko na data. Kaanakad chod kan awak. Kapla awak pan awig ka taga pelya kamen. Nang runa Kine, awig. aji pinanawan na nga asawa na. Matay. Ay, sa balay. Nang runa awig nga karopa. Ate mana Mildred, isakot ko kantay kaam-amok. Adan sa te sakit na kam na dahil toy. Isago na karo, di te kaam-amo na. Awa mo, ti sakit tinakam na nga may nagsangsangit din namin sang aldaw di jay. Napaay ni Auntie SB. Joke lang. Aha. Pabati naman po sa Kablayan family from Delilah Obra. Aha, naibusan tati. Kasasarita. Para kas Manji Helsema, thanks from Irene Padilla. Okay, Hello kakabsat from Auntie Charity Lianas Yes. of sige man, California ko naman basta, at ito exact nga address na ka. California. Pakasabali mo na siya mong Chicago, Illinois. Maulawa, Mildred. Ayos kami ka roba dyan. Say I love you but I lied. Kita launay kaya nga sunatang haming kang kansyonan na po. Okay nga ron apo kat para kadagiti. Hello from Porterville, California. I'm about to say that ngayon urayin ka nga mangibalikas. Porterville. Ano naman iti makunamon ni Giant Ka-Emil, what is Porterville about Porterville, California? Porterville. Pespesan naman. Pespisik ko mati utak na ngam ko na mga awan ti utok na. Iso nga ana ti pespesan ta kanika. Siya daw baka dyan ti Porterville. Ana. Di ba dyan nakakuan na ni Janet Lim Napoles? Porterville? One. Di ba mo? Pork barrel! Nagadayo mga amin yung Porterville. Basta dati Bell na. Okay. Oray, kami lang mapais isam. Dagitakan kantanya mga idol from Christina Herrera. Kung naman ni Yumi Havilionar watching from Turkey. Kablawak man dagitik kakabagyak dita. Ano to Bolinaw? Aurora Isabella, Kurameng family.
Hello po watching from Candelaria, Quezon Province. From Crisanto Marquez. Hi, Charity Llanes ka no? Kung na NT Esther. Ayan, Ni Mildred. Tatapay lang Nag-medyo opisina na yan nga, barbaro. Uh-uh. Vegetable na ka, Mildred. Kunana, went for more... Madi mabasa na katunay makuha anak maasyanak apong mangkita kada kiti text message me nakatadula una yung mga Ate Neo, good PM po sa kablaong man ni anak ko nga ni Garrett ken Melian ken Mary an nabsog sagutang bantay kan tanga maula Mildred nagkablao John Waki sabay ni John Satsati Boy Satsati Boy Satsati ajay Porterville Taybilyo Jay Airport no ag patulong kayo FDD Romantic Charity. Okay, na imbag nga malam karuba. Ada kami dito Sati Bambang. Katag-request ko man tatay Antisuping. Thank you from Almira, Duldulaw. Wow! Sati! Ayan, sa Sati. Owned and managed by by... Secret. Nga secret. It's Ma'am Jennifer Okamoto, our friend. And of course, dati kabi ng Bonchon. Yes, for fast food ita. And please say hi to them. Natitaman ni Ma'am Jennifer. Nga kabsat ni... ano mo na gana? Sino? Ni Sir? Nagikapsat na. Ay, ni Ma'am Sharon. Ni Ma'am Sharon! Paet yan of Right Agree. Yan. One. Karod, naado na itinalawatan. Ato man katagiti nasuliso ka po itinaga ni Ayat. Aboy! Apay ket ngamin nga diyag malipatan day di na'y dumdo mga aldaw altaw ti dua a puso nagsinggalut ken nagling na ilo ngem iti a pagdarakmat nakasarak ti baro nga ayat ketika riken sa patam naming pinsan mo pinunas siya singot mangipagarub nga ti ayat mo ket naruko siya singot mangipagarub nga tapusong ket naulbud ngem no napatek kumang ni ayat asinangal ta di mo kumaimpalubos nga nagbalaygi na isuliso Apigat ngamin na diyag malipatan day di na dundo mga aldaw aldaw ti dua a puso nagsinggal ken nagling na ilo ngem iti a pagdarikmat nakasarak ti barong nga ayat ketika riken sa patam naming pinsan mo pinunas siya sinot mangipagaro nga ti ayat mo ket naruko siya sinot mangipagaro nga tapusong ket naulbud ngem no napatek kumang ni ayat nga sinangal ka di mo kumaimpalubos nga nagbalaygi ni isuliso siya sinot mangipagaro nga ti ayat mo ket naruko siya sinot mangipagaro nga tapusong ket naulbud ngem no napatek kumang ni ayat asinangal ta di mo kumaimpalubos nga nagbalaygi liso-liso
Tani sulisog, nagbalaykin. Balaygi. Balaygi. Siya yung sakit di buksi mo at nanlabit at di balaygi. Nyak ano? Balaybi kung na natin dyan. Wow. Kaya madim nga na-gets. Mati. Isilok ang talaga. Pabati naman po kami dito sa Aurora. It's me, Vincent Pagulayan. Oo. Sige. Pagkala yung manong, ikinit ko man, nagiti ka, aruba ka napipintas kas kanyak. Po kita, mo talaga mga inaklon man. Ka, antay very beauty mo at kuna na, akas kanyak. It's me, Ana Maligaya at Shaggy. Request man po dito Mildred. Thank you and more power. Talagang most requested eh. Kung naman ni Manyi Nico Besafung. Wow. Hello po, watching from... Hello po, watching from Hong Kong. Manyi Nico Besafung. Terakana. Good morning from Madrid, from Emerald VC. Hello, watching from Al-Khuzama, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Isay ikaw man di sonata nga natay kabil mo. Awan ka medyo naka-high energy tangaron nga agbas-basa ti text. Kakas lang ay Kasanata? ana nga tamo no medyo ikanta mo iti emotions ti panagbasa ta. Hanga dati kas tala maki karkarera iti kabarlio. Di kadi at ikanta man ti na isa dumdum mga ingredients na wenno sagpaw na ti panagbasa ta. Something like very emotional way. Pagrit po si Onid nga agdaldalos ijay bubungmi. Ken ni mama nga agpakpakan ti aso. Ken ni Weng nga susan nga agpalpalpa. Hello Kuya June and ating John Mark. Pagrit po kami dito sa Balawan, La Union. Rowena Likay at Susana Director. More power and God bless. Hello, kinilakay ko. Alfredo Florencio from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you, Walong. From Sonia Florencio. Pakibati po kami, CL, CJ at Alex Padilla. JN sa Cordon Kuya. Bumabati, Tita Eva Padilla. Emerald BC. Ayan mo dito Madrid. From Calibuso, Esther. Kablaawa man manong, ti pamilya Navarro. Rizal East, San Isidro Isabela. Lalo kini James, kin Mayan, Kyle Navarro. Mga idol! Sige, dramatic. Nag-met ka? Sige. Mga idol! Mabalin nga i-request Jason na atang Amiri Jain from Urdanita, Pangasinan. Nagkablao ko araw. Mate, from Christina. Herona. Ading JM. Patugtog man J. Arad coming from Dugilang dito'y Purugdos of Pagrang Ayan. Dati kadi najay Dugilang nga ng bugbog kini Armalite. Madi ka mo. Say hello to CA, Marilyn Laila, Naomi, Lorlita, Esther, Moises Marieta. For me, please. Thank you. From Aida Pasqua Clinton. Sino at ano? Ito ang dapat pakatutukan sa scene of the crime operative. Hello po manong June, kablaawan man jay family lanusa nga madam mga agsusuyaam kaputi klase ti panang kablaaw yu.
Agor ka nga kinalubam. A request ko man dati alas 3 di parbangon. Thank you. God bless. And from Yano. Keta ngarod isagot min kada kayo iti sonata. Nga madi ko na energetic. Ito'y keta napauluan. Halsema. Yahoo! Waday kasay kantina, sing igid di kalsada, sin banda na halsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At ado'y mang aron, mabaro ay gogowa po, pagdaamin formado. Watak pa'y wad umidkit buya o watak pa'y iit ko, balasang ay naaamo. Naagdagsan mo katko, nanabot sang kiday ko. Bago pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikila. Diyak ni namnama ay sakun bayroy dana en balasang halsema. Umiguyod yan kananay kataman inumta diledok dodowata. Pinmatong sila misaan linaw at nan botelya nabunsian dan pusag na. Dadak ko digayang gangko kaman magtatsan yes ko tanumalian maitok do. Naagdagsan mo katko nanabot san kiday ko. Begaw pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. Naagdagsan mo katko nanabot san kiday ko. Bago pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. Tamanan. Dear Manong June, good afternoon. Ken kayo ken JM ket kablaawam man ni Mama Reggie ken Jelay nga agpapada kami nga agururay ti umay agbukis. Okay, ket ti kablaaw nagapu ken ni Bani de Vera. Ket no awanen ti agpapukis kada kayo ay kat sadaan yun na aming lumabas na tricycle driver. Tapukisan niyo si camera. Nanonood po ako ng programa niyo dito sa Qatar. From Lynn Bukel. Only 20 minutes left on air? Yeah. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Okay, pahabol manong. Len tayo ito iti RCC Batala, Santiago City. Ano di RCC tatayen? RCC. Remote control. Revenue Collection Clerk. Gusto nga. Is that say? No. Ano nga? Fuera el amigo. Kafuego.
RCC. Ano nga tadi tang RCC? Apo kay kanyo matimining na tadi kami agpugpug do dito ita sa body ti may bagami. RCC is the rest comfort chamber. Na? Rest comfort chamber. Kano? Wala jay. Rest comfort chamber. Pa-shoutout po sa mga taga-La Union nga malaylayaw sa tata. Wag nga rod apo. From Darna, Kuwait. Ako kaya. From Dan Rivera. Tel mo naman dito ba to saka alob ubon aming kota. Nadanom tasika mo gamit Darna. Okay, to everyone who still agbubuya kada kami apo. Agyaman kami kada kayo. Kahit manulangin nga minutos sa 20, 17 lang nga minutos ang nagipurwak pa itigam gamit dito yan medyo madinsa tiri na. And Madi. Hello po again. Kinanayin ko kayo nga bibuyan itirabi. From Ayalayosa. Damagaman pati aldaw agbibuya asunak sa dito. Siguro. Okay. May isang nga sonata apo nga awa mo ti lyrics na isang nga po makanta. Kinaman. Ay, Okay, kanta man isuda iti sounds of the 60s and agpanunod ka martisong ba mo iti kanta. Ladies and gentlemen, live from 97.7 Sweet Radio nagsamid, The Platters. They ask me how I knew my true love was true. I of course replied, something here inside can't be denied. Said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your so I child the men I gaily loved to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my now. Laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke is in your eyes. Smoke gets in your eyes. Di pa mo manabirugan, di kanta ang malung. Agur kata, agsaw ka pala ang basit. Adi pa lang nalungkot man nga sonata. The Platters is one of my favorite singers. Great job, June, from Auntie Ida Clinton. Para ko sa mana po ni Mildred. Watching from Abu Dhabi, UAE. Salamat po na imbag nga malam nyo. Amin dita. Kata akur kata ititama datay song ba mo dita nga sonata datay si Kalaang by The Platters malaang. Only you can make all this world seem right. Only you
as bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you can make all this change in me, for it's true, yeah, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Oh, oh, only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. One and only you. Dahil ako isunatan ka na pa ulwan, agor ka tao mo ti, background music tan balong. Ayan, bumasa ka manan, kadagiti maudin nga sunata, sakbay nga ited ta, iti maudin nga kansyon tan, ta sa nga pulo lang yun nga minuto sen, kasakbayan iti pamakadata, ket agor ka ta, pero kadagiti background music dito yan. Nice song balong, sana sa susunod, Tagalog version ng Boulevard. Oray kasunod bannog no mangmangagda kayo. Mapuna sa amin na bannog. Wow, nice thank you song so balong much. from Auntie Lisa. Thank you so much, Auntie. And apo dagitay kayat nga apo agsaw ala ko madituyan ang maanan ba amon tahanga dapat ni ikan iti attention dagita nga tattao. Perfect. Nagmayat man mat ata only you. From Auntie Gina de la Cruz Seriales. Of course. Ay, Seriales de la Cruz, I'm sorry. Baliktad naman. O, nabaliktad. Nabaliktad lang. Aha. RCC, Republic Cereal Corporation ko na ni Sir Emil. Nanda pinag-request dito The Girl from Mr. Day, ano? Aha. Wow, JM. Naalam ata pa ng kantam. Data only you. Great job. So, from Auntie Ida Clinton. yeah, so with that... Wait, 9 minutes lang, ano? Yeah, with that, we'd like to say thank you so much for being with us. Yes. And this has been your... For the past 3 hours. Yes, and this has been your Manong June Seriales together with... John Mocostor Perito. Saying, have a blessed day ahead and good night, everyone. And Anton, maminsan man na po. At the same time, ito lang po kasamit ng radio station. 97.7 Sweet Radio Santiago City. Yeah. Sumala tayo amin. Goodbye, everyone. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it. All your love, all your love, all your love. Can kita sa Pilipinas, good day. In your face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think
twice. I'll count to 10. Don't take advice. Don't ask me when. Just come away, simply kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, all your love, all your love, all your love. With your head up in the sky, every day you're walking by. Why don't you ever stop looking at me? Stop that game, don't waste your time. For all your dreams are much in mine. No use to play hide and seek for a week. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, all your love, all your love, all your love. Let me take you to the Milky Way on a holiday. On a holiday, follow me. Follow me. Why don't you follow me? Why don't you follow me? Just come away, simply kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, all your love, all your love, all your love. Okay, so once again, good night, Apo. Kata-kata dito northern part of America. Good day mo dito Pilipinas. So that's it for our program. Get into naman next week, Apo. Apo! Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, all your love, all your